He pire aukati, he pire tāmi I te tokomaha o ngā iwi o te tauihu o te waka. Koera te whakahē a ngā iwi kāinga o taua takiwā I te pire takutai moana hou. I te whaitua o Wairau, te kōmiti whiriwhiri I te pire nei, I te rangi nei, me te aha, he take tēnei e matapoporetia nuitia ana e ngā iwi tuatahi ki te whakahē I te whai a te kāwanatanga ki te hoko atu I ngā takutai moana ki Tarawāhi. Koe nei te moana o Rārangi, tētahi o ngā māharahara o te iwi kāinga, ki te pānga o ngā tikanga I raro I te pire takutai moana hou, ki tō rātou mana ki ngā wāhi pēnei. The area of tests for qualifying to be able to apply for foreshore and seabed limit the number of whānau and hapu who can apply. Kua tai mai te komiti whiriwhiri I ngā take Māori ki te rohe I pupu ake ai tēnei take mo te mana o ngā takutai moana I te timatanga. I'd be happy if they just repeal it and we get back to where we were prior to 2004. I don't think iwi Māori have to prove they have a right. I raro I te pire hau me whakatau te Māori I tōna mana tuku iho ki te takutai moana, a kua no hoia e rātau ki reira, mai te tau tahi mano warurau whātekau, tai mai ki tēnei wā, kei te kaha whakahē. What's actually happened is the Crown has come through and they've actually distinguished many of our titles. Majority of our titles have been extinguished, even though many of our whānau are still here. E ai kia Trevor Watson, ka taia e tōna whānau o rātou hononga mai rāno ki te mautere o Arapāua, te whakamana. Engari kai konei ke ia ki te tautoko I te toko maha ka au katingia ki waho. Notwithstanding the benefits that we as a whānau might get, we do not support the legislation overall. Hei a pōpō ka tai atu te komiti whiriwhiri ki o tautahi. Irina Smith, Te Karere.